tubaha ikaze abakurikiye Impera Star. Leta y'u Rwanda yanyeze Ububiligi bamaze igihe baracanye umubano. Naho kandi ngo u Rwanda rwaba rugiye guha General Ruhankunda umwanya ukomeye muri M23. Gutinyuka, kwanga akarengane ndetse no guharanira ishema ni bimwe mu murage urubyiruko rukwiye kuvoma mu rugamba rwo kwibohora. Muri aya makuru kandi turaza kubagezaho inkuru y'akababaro yashenguye imitima y'abatari bake, yaba abafana ba Liverpool ndetse n'aba Portugal, aho umukinnyi w'icyamamare Diego Jota na murumuna we bitabye Imana. Ibi ndetse n'ibindi tutababwiye muri iyi ncamake nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru y'uyu munsi, amakuru mwakusanyirijwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Bahizi Jean Baptiste. Amakuru ya none tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda rwashinjwe kwiyomekaho uburasirazuba bwa Kongo maze bunyega Ububiligi. Leta y'u Rwanda yarinyeze Ububiligi bamaze igihe baracanye umubano nyuma ya raporo ishinja u Rwanda gushaka kwiyomekaho igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Le Soir cyo mu Bubiligi nicyo cyatangaje ayo makuru yo kwiyomekaho uburasirazuba bwa Kongo, kigendeye ku byatangajwe na raporo y'impuguke ya Loni kuri RDC. Ibinyamakuru byinshi bivuga ko byabonye. Iki gitangazamakuru kivuga ko bitandukanye n'amasezerano aherutse gusinyirwa i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyo kikavuga ko u Rwanda n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda bahugiye mu kubaka leta ibangikanye n'iya Kinshasa mu burasirazuba bwa Kongo. Le Soir kandi igendeye ku byatangajwe na raporo ya ziriya mpuguke za Loni, yavuze ko impamvu u Rwanda na M23 bikomeje gushyira ubutegetsi mu burasirazuba bwa Kongo ari ukugira ngo bagenzure burundu ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ivuga kandi ko nubwo mu masezerano y'amahoro yasinywe ndetse u Rwanda rugatanga isezerano ryo kuba rwavanye ingabo zarwo muri RDC mu mezi 3 ari imbere, raporo ya Loni irerekana ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda afite indi migambi kuri kiriya gice kinini yigaruriye mu mezi ashize afatanyije n'inyeshyamba za M23. Raporo ya ziriya mpuguke kandi ngo ivuga ko amasoko y'inkuru yo mu gisirikare cy'u Rwanda no muri guverinoma y'u Rwanda yemeza ko intego nyamukuru ya Kigali ari ukugenzura ubutaka n'umutungo kamere bya Kongo. Umubiligikazi Melanie de Grouf niwe usanzwe uri umuhuzabikorwa w'impuguke za Loni zisanzwe zikora raporo ngarukamwaka ku bijyanye n'uko biba byifashe muri Kongo. Ni raporo akenshi u Rwanda rukunze kunenga bijyanye no kuba rugaragaza ko ziba zigamije gusa kurwibasira. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe agaruka ku byatangajwe n'iriya raporo nshya, yagaragaje ko bidatangaje kuba ibishinjwa u Rwanda byaragizwemo uruhare n'Ababiligi. Ashinja Brussels kugerageza kudobya inzira y'amahoro yamaze gutangira. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati, ikinyamakuru nicyo mu Bubiligi, umuhuzabikorwa w'Umubiligi w'impuguke zitizewe na Loni. Hanyuma nk'ibisanzwe inkuru nayo ni Imbiligi. Ibikenewe byose birahari mu kugerageza kudobya inzira y'amahoro iriho muri iki gihe. Minisitiri Nduhungirehe asa n'unyega Ububiligi, yunzemo ko Ababiligi ari bo bonyine bemerewe kuvuga ku nyigisho z'ubukoloni no ku bijyanye no kwiyomekaho Kongo bamaze imyaka irenga 75 bakoloniza. Naho kandi u Rwanda ngo rwaba rugiye guha General Ruhankunda umwanya ukomeye muri M23. Raporo kandi y'impuguke za Loni kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda ko rwaba rwarateganyije guha General Ruhankunda umwanya ukomeye muri M23 mu rwego rwo gucubya umwuka mubi wadutse muri uriya mutwe. Mu kwezi kwa gatanu nibwo ziriya mpuguke zasohoye iriya raporo mbere yo kuyishyikiriza komite y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ishinzwe ibihano. Ziriya mpuguke ziyobowe n'umubiligikazi Melanie de Grouf zivuga ko nubwo M23 yitwaye neza ku rugamba ikirukana ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu, muri uriya mutwe harimo umwuka mubi n'amakimbirane. Intandaro y'ayo makimbirane ngo yaba yatewe
n'imyanya imwe n'imwe y'ubuyobozi yagiye ihabwa abantu batandukanye, ndetse n'itahuka rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri ubu uri mu mujyi wa Goma nyuma yo kuva mu buhungiro. Raporo igira iti umwuka mubi w'imbere wagaragaye muri M23 wakajije umurego kubera ishyirwaho ry'abayobozi imbere muri M23, ndetse n'itangazwa ritavugwaho rumwe ry'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila ryo kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Izi mpagarara zongeye kubyutsa amacakubiri hagati y'udutsiko tw'amateka y'Abanyarwanda n'Abagande. Raporo y'impuguke za Loni ikomeza ivuga ko mu rwego rwo kugarura ubumwe ndetse no gushimangira inkunga AFC M23, guverinoma y'u Rwanda irateganya guha umwanya ukomeye muri M23 Ruhankunda uri mu bihano na Loni. U Rwanda kandi inshuro nyinshi rwakunze kunenga ziriya mpuguke ruzishinja kurwibasira muri raporo zazo ndetse no kubogamira kuri Kongo. Impuguke za Loni zivuga ko General Ruhankunda w'imyaka 58 y'amavuko agiye guhabwa umwanya ukomeye muri M23. Yabaye mu buyobozi bukuru bw'imitwe ya AFDL na RCD Goma mbere yo gushinga CNDP yabereye umuyobozi mukuru. Iyi CNDP ni nayo yavuyemo M23 kuri ubu imaze imyaka 3 n'igice iri mu ntambara n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwaka w'ibihumbi 2029 General Ruhankunda yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ubwo yageragezaga guhungira mu karere ka Rubavu. Kuri ubu imyaka imaze kuba 16 afitwe n'u Rwanda. Twerekeje muri Minisiteri y'Ubuzima, u Rwanda rwiyemeje gutangiza ibitaro 10 bya kaminuza mu ntara z'igihugu. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko hagiye gufungurwa ibitaro 10 bya kaminuza byo mu rwego rwa kabiri hirya no hino mu ntara z'igihugu. Ubwo yari mu kiganiro yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru, Dr Sabin Nsanzimana ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Dr Sabin Nsanzimana yasobanuye ko kongera amavuriro bigamije gufasha buri muntu kubona aho yivuriza bitamugoye. Agaragaza ko mu myaka ya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hari amavuriro make kandi mato, ariko kugeza ubu akomeje kwiyongera ku kigero kiri hejuru. Yagize ati mu Rwanda iyo turebye amateka y'amavuriro usanga amavuriro yariho yari make cyane, ariko ashingiye ku bikorwa biri hafi aho nk'ubucuruzi cyangwa ibyashyizweho n'abihaye Imana. Ariko kuri ubu ubwiyongere bukomeje kugaragara. Ibitaro bya kaminuza habagaho ibitaro bimwe, ubu tugeze ku bitaro hafi 6 bya kaminuza, ndetse no mu ntara turi gufungura ibindi bitaro bigeze ku 10 bya kaminuza ku rwego rwa kabiri. Ariko kandi Minisitiri Sabin Nsanzimana ntiyigeze asobanura neza imiterere y'iyi gahunda yo gutangiza ibi bitaro bya kaminuza 10. Kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa ibigo nderabuzima birenga 510, ibitaro bingana na 57, amavuriro y'ibanze 1200, naho ibitaro bya kaminuza ni 6, kongeraho ibindi 10 byo ku rwego rwa kabiri bigiye gufungurwa hirya no hino mu ntara. Gutinyuka, kwanga akarengane ndetse no guharanira ishema ni imwe mu murage urubyiruko rukwiye kuvoma mu rugamba rwo kwibohora. Umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Iburasirazuba, Brigadier General Pascal Muhizi, yagaragarije urubyiruko umurage rukwiye kuvoma mu rugamba rwo kwibohora. Yagira ati harimo gutinyuka, kwanga akarengane ndetse no guharanira ishema ry'Abanyarwanda. Ibi yabitangaje kuri uyu wa gatatu ubwo ari mu karere ka Nyagatare ahaberaga urugendo rwa kilometero 21 rwakozwe n'amaguru n'abarenga abantu 4,000. Ni urugendo rwatangire kuri stade Nyagatare ahagana saa 3. Nyuma y'amasaha 6 abambere bari bageze i Gikoba mu murenge wa Tabagwe, ahari indake Perezida Paul Kagame yabagamo mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Mu bitabiriye uru rugendo harimo Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa, abayobozi mu nzego z'umutekano,
abaturage ndetse n'urubyiruko rwaturutse mu turere twose tw'intara y'Iburasirazuba. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Gasana Stephen yavuze ko uru rugendo ari uburyo bumwe mu kwizihiza umunsi wo kwibohora no kumenyesha amateka ku bakiri bato n'abanyarwanda bose muri rusange. Brigadier General Pascal Muhizi, umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, yabwiye urubyiruko ko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame ari we wagennye icyerekezo cy'uko igisirikare cya RPA ari cyo pfundo ry'impinduka n'iterambere ry'igihugu. Yavuze ko aya magambo yayavuze mu 1993 abibwira abasirikare i Mukarange. Iri jambo ngo na n'uyu munsi ntabwo tujya turyibagirwa. Yagize ati, iki gisirikare nicyo kizaba umusingi w'impinduka zose zizaba muri iki gihugu. Uri umujura ntacyo waba urwanira, wica umuturage ntacyo waba urwanira. Niyo mpamvu igisirikare cyacu n'izindi nzego z'umutekano twese turangwa n'ikinyabupfura, ni nayo ntwaro dufite iruta izindi. General Muhizi yagaragarije urubyiruko ko igice kinini cy'abarwanya urugamba rwo kubohora igihugu bari urubyiruko, ari nayo mpamvu bakwiriye kubigiraho byinshi bituma batinyuka muri iki gihe bagakora ibikorwa bidasanzwe. Yagize ati, igice kinini cy'ababohoye iki gihugu bari urubyiruko, ntabwo bari indorerezi cyangwa ngo babe bashinzwe kwikorera ibyo kurya by'abasirikare barwana, ahubwo bararwanaga ku murongo w'imbere. Icyo urubyiruko rero mwakora kugira ngo ibi birambe ni ukubigiraho, kuko n'abatuyoboraga bari mu myaka 30 biyemeza kubohora igihugu cyari kimeze nabi. General Muhizi yakebuye abakiri bato bahabwa imyanya mu buyobozi bagashaka gukura cyane kuruta inshingano zabo, abasaba kugira indangagaciro mu byo bakora byose. Yavuze ko kuri ubu urugamba rw'iterambere no kwegereza ibikorwa remezo abaturage ari rwo buri wese akwiye kurwana, kandi bikareba uruhare rwa buri wese. Yagize ati, abakiri bato turabashakaho kujya muri izo nzego zishinzwe umutekano kugira ngo urinde igihugu cyawe, urinde abanyarwanda, ndetse kandi urinde ubusugire bw'igihugu. Ariko na wa wundi udafite imbaraga nyinshi afite ibyo yakora kandi bikubaka igihugu. Yavuze kandi ko bishimira uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu kubaka igihugu, yaba ishyirwaho ry'inzego za leta mu miyoborere myiza, amategeko ngenderwaho, kurwanya ruswa, umutekano, ubwisanzure bwa politike, ubukungu, imibanire myiza n'ibindi bihugu, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Yasabye abakiri bato kuba intangarugero mu kubahisha u Rwanda. Amakuru yacu mu Rwanda tuyasoreze kuri iri bara ryabaye i Nyamasheke, aho umuturage akurikiranyweho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Umugabo wo mu karere ka Nyamasheke ari gushakishwa n'inzego z'ibanze zifatanyije n'inzego z'umutekano z'aka karere, akekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Iri bara ryabereye mu mudugudu wa Muremure, akagari ka Kinunga, umurenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo umugore w'uyu mugabo yatashye, ageze mu rugo abona umwuzukuru wabo afite ibimenyetso by'umwana wasambanyijwe. Umwana amutekerereza uko byagenze, biramurenga, ariyamira. Umugabo wamenye ko byamenyekanye ahita atoroka. Uyu mwana wasambanyijwe arererwa kwa sekuru kuko nyina yamubyariye iwabo. Nyuma y'uko bimenyekanye, uyu mwana ahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Mukoma, nacyo kimwohereza ku bitaro bikuru bya Bushenge. Dusengimana Marie-Hene, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyabitekeri, yatangaje ko uyu mugabo ukekwaho gusambanya uyu mwana n'ubu ataraboneka. Yagize ati, araboneka, n'uyu munsi twiriwe tumushaka ntabwo turamubona. Abaturage turabasaba kurushaho kwita ku bana, bakajya babaganiriza, igihe umwana agize ikibazo bagahita babivuga. Ikindi turabasaba kudahishira abakora ibyo byaha, kuko iyo adahanwe abikorera uyu, ejo akabikorera undi. Ubuyobozi kandi burasaba uwabona uyu mugabo ko yatanga amakuru, bityo bikaba byaba inzira nziza yo kuganisha uyu mwana mu guhabwa ubutabera. Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo haramutse inkuru y'incamugongo, yaba ku bafana ba Liverpool ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal, aho abakinnyi babiri b'ibyamamare ariko harimo wamenyekanye cyane witwa Diego Jota, haramutse inkuru y'incamugongo ko aba bombi bamaze kwitaba Imana.
ni inkuru ishenguye imitima y'abatari bake yaba ku isi, ariko kandi si abafana ba Liverpool gusa cyangwa ba Portugal gusa, ahubwo abasiporutifu muri rusange. Inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru iteye igitsikamutima, yaba ku bafana ndetse n'abakunzi ba siporo muri rusange. Rutahizamu Diogo Jota wakinaga ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza n'ikipe y'igihugu ya Portugal yamaze kwitaba Imana kuri uyu wa kane tariki 3 azize impanuka y'imodoka. Ni impanuka aba bakinnyi bombi b'ibyamamare yaba Diogo Jota ndetse na Andre Philippe murumuna we bakoreye ahitwa Zamora mu gihugu cya Espagne. Itangazamakuru ryo muri iki gihugu rivuga ko bariya bombi bahise bitaba Imana. Diogo Jota wari ufite imyaka 28 y'amavuko yitabye Imana nyuma y'ibyumweru 2 akoze ubukwe n'umukunzi we Ruth Cardoso bakundanaga kuva mu 2012. Jota yatangiye gukina umupira w'amaguru iwabo muri Portugal mbere yo kwerekeza muri Atletico Madrid yo muri Espagne. Atletico yayivuyemo yerekeza muri Wolverhampton Wanderers yo mu Bwongereza, nayo ayivamo mu 2020 yerekeza muri Liverpool. Mu myaka 5 yari amaze akinira Liverpool kandi Jota yatsinze ibitego 47 muri Premier League, anafasha iyi kipe kwegukana igikombe cya shampiyona, FA Cup na Carabao Cup ebyiri. Abakunzi ba ruhago, abasportif muri rusange, munyemerere twihanganishe Liverpool ndetse n'abafana bayo, ariko kandi tudasize n'ikipe y'igihugu ya Portugal, dore ko yo inafite abafana benshi bayikunda kubera igihangange Cristiano Ronaldo. Munyemerere kandi amakuru yacu tuyasoreza aha, mugire umunsi mwiza, muhahe muronke, amakuru yacu yo nakagaruka.